Ajde Tina. Dosta, brate, uvuči. Lepo? Ja. I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip u kojem ću snimiti recenziju ove VIP-ove električne cigare. Znači hvala kompaniji firmi VIP koja mi je poslala ovu cigaru. Također su mi poslali 6 komada ovih, kako se zove, cartridge-a. Imamo ovdje ovaj katalog. Od duvanskih ukusa znači imamo ovu Virginia Tobacco, imamo ovaj mix. Onda od voćnih ukusa imamo mentu, jagodu, mango i tropsko voće. Znači poslali su mi sve ukuse jačine 10 mg nikotina. Mislim da se u paketu dobija 2 ova ukusa, ali poslali su mi 6 vjerovatno zbog recenzije. Znači poredit ćemo ovu njihovu cigaru sa mojim ovim vape-om Vaporesu, ne znam kako se izgovara, Svegi. Imam ovaj Prestige, znači ovo je Umbrellin vape. Imam ovu Prestige električnu cigaru, isto Umbrellinu, i poredit ćemo sa njom. Tako da krećemo polako na otpakivanje. Znači kad se otvori kutija, opa, ona gore stoji. Ovo je baš je mala naspram ovih. No dobro, to će tu otprilike biti negdje koji je ova. Naspram vape-a, evo kako izgleda. Skinut ćemo ovu foliju. Za početak pod rukom osjeti se lep materijal ovog. Jeste dalje od metala ili neke plastike ili nešto između. Ali neki lep materijal, prijatan. Znači to ćemo ostaviti tu, da otvorimo kutiju da vidimo šta ima dalje. Evo još 2 ova cartridge-a je bilo u kutiji. Znači oni su mi poslali, ove su mi poslali kao poklon za recenziju, vjerovatno ova 2 se dobijaju baš u samom pakovanju. Još jednom hvala im što su mi poslali ovaj proizvod da snimim reklamu. Dalje dobijamo kratki ovaj USB koji možemo vjerovatno utaći na onaj jack od punjača telefona ili u kompjuter, laptop ili tako nešto. Onda dobijamo ovu ogrlicu oko vrata, ja to ne koristim ali nema veze, poslali su, kome odgovara neka koristi. Dalje unutra imamo neka uputstva o ukusima nekim. Ovdje je uputstvo, to mi isto neće biti potrebno za sada, dalje ćemo vidjeti, to ćemo vratiti nazad. Ova 2 ukusa ćemo ostaviti ovdje. Evo ovako, otvorit ću ovaj cartridge što smo dobili u njemu, crveni je od jagode. Evo i Tina će tu da gleda. A iza na krevetu haos, sve sam bacio sa stola. Tina će volja to? Da, ja ću od jagode. Ćeš ti to probati? Znači ovako, otvorit ćemo prvo ovaj, samo što se nešto... Hvala ljubavi. Evo ovako, znači ovako izgleda, mislim da, koliko sam vidio, ova gumica se skida. Sve su iste, samo što je ova crvena od jagode, izvoli. Ovaj gornji deo se isto skida. Isto neka gumica. I vjerovatno samo ubaci ovo u ovo. Treba da sija nešto. Ne znam. Ne znam li ima određeno kako ide, ali vjerovatno je nebitno. Čim ništa ne piše. Vjerovatno se samo ubaci. Znači nema nikakvih prekidača, ima automatski prekidač kad se vuče. Tina ne smije se. Ima automatski prekidač kad povučeš. Na njoj ima samo za ulaz vazduh ove 2 rupice koje su jako male naspram ovog vape-a koji je ovdje, ali dobro, drugo je vape. A i ova ima ovdje veće rupice za vazduh. Znači tu i vape ima ovdje. Ovdje su baš jako sitne, vjerovatno kako bi simuliralo pravu cigaru da ne ulaze puno vazduha. Ubacili smo znači ovaj cartridge od jagode, tako da ćemo sad testirati Tina prvo. Znači nema nikakav prekidač kao na ovim cigarama, testirat ćemo sa ovim vape-om Umbrellinom i sa ovom električnom cigarom Umbrellinom. A poslije ću probati ove ostale ukuse kad potrošim ovaj, ne znam koliko traje taj jedan cartridge, ali vidjet ćemo. Neću vam ga objašnjavati, nisam ni čitao ništa puno u uputstvu oko punjenja i slično, ali ako kupite skontat ćete sami. Znači cigara je koštala 5000, redovna cena, trenutno na akciji 3500, ostavit ću vam dole njihov link, tako da ajde da testiramo. Dosta, brate, uvuči. Lepo? Ja. Iskreno sviđa mi se, nema neki ukus u grlu. Nema da grebe, ne osjetiš kad vučeš dim, da? Ali tek kad pustiš nekako osjetiš da ti je dimova, da... Jagoda se osjeti jako, baš jagoda. Navikao sam na ovaj moj vape, pa ne može ovo toliko vući.
Ajde ima koji više, čiji više dimi. Ajde. Aj prvo ću probati ovu naspram ove da vidimo koliko dima koje izbacuje. A nemoj puno da skašeš. Samo da se prvo iskašlim. Ovdje inače ima duvanska aroma, ali probat ćemo. Ajmo tamo. Dosta dođi. Ajde. Ovdje je jak duvan, tako da ne mogu puno povući. Ajde sad da vidimo naspram ovog vejpa koje više dim. Ali iskreno čini mi se ok, možda ću čak i preći na ovo. Pogotovo kad probam neke duvanske ukuse, ovo je previše slatko, ali vidjet ćemo. Može? Inače vape dimi jače nego mi je prazna baterija, pa zato slabo dimi sad. Da. Sviđa mi se što je malo, tako je lagano. Meni se sviđa, da. To je moje. I ne moraš ništa da stisneš, samo uzmeš. Uzmeš bukvalno s dva prsta i... I miriše dimi. Ima dobar taj automatski prekidač, čim povučeš on odmah samo aktivira. Hoće ovako držati cigaru, ja već pomijem. Pa ne, ali ne moraš ništa da držiš. I znači dobro je što možeš da izvadiš ovaj ketrić, nije kao kod ovih da ti ostane u grejaču ulje pa da se stalno osjeti od drugog ukusa. Možeš da ga izvadiš i da ubaciš neki drugi. Tako da ćemo probati sad ovaj jedan duvanski. Op. Op. Sviđa mi se ovaj duvanski probaj. Ima kao neki, vuče onako na taj duvanski ukus, ali ima kao neki ukus nekog malo lešnika, nekog... Karamela. Oras neki nešto, da? Ozbiljno. Sviđa mi se ovaj, a ove ostale ću testirati da ih ne otvaram sad sve. Uglavnom čini mi se ok, hvala puno firmi VIP koja mi je poslala ovu električnu cigaru. Ako hoćete da kupite imate dole link, tako da to je bilo to za ovaj klip. Pozdrav svima, vidimo se u sljedećem klipu. Aj ti.